mungi for example nze nganze eriyo n'amagombola genta asobola kutuukamu olwa ebiseera byetwatambula mu speed so bw'okoba oti bankuba akalulu tobafeya bankubalira ku balogo bale nti oli omu ku balogo abatanendeza tibankuba akalulu because just imagine tibakukuba ekitundu yotatuuse you didn't get there NRM yatuvuga speed nga mukaaga Mei kulonda kwa byalo nga 12 Mei kulonda kwa Amerika nga 18 kulonda kwa Igombe district there was no time to rest abawangula batya ate eriye yawangula ono zungululu wenda get serious eriye yawangula ono zungululu so we met balanga returning officer imeza chala I mean DRT za chalanga kwa district registrar ekaliro etiyalanga gwe balanga ne yawangula ni waliye tukobe gwe balanga ne yawangula akalulu akonguli bali babaze kalala ku kalala ndikugobera ku muzindalo kuno ani wangwire nga bali kukabala kalala ku kalala mu sheria kenabali balaba bishop akalulu agroben yali akatukubi wanje yes agroben yali awangwira akalulu this I can tell kubanga ne wife ye banzale gadumire agroben yawangulayo he won sub county laws anti ne and violence bugadumire emirundi egisinga obungi etera kuwa muntu waayo but this time round gadumire yawa agroben so babe kukabala babalanga bali kubala kusuula na mazima na sheria akalu agroben yali akawangwire aye ekiwuka ekiruma bona ekyanumanze bwe nasooka okuwangula akalu mu 2016 bakagemamu ekiwuka ekyo kyaluma omusalebeta badebye namwanza nga awangwira akalu kiwuka kyamugemamu ekiwuka kyene ekyera kyamugemyemu kyagemye mu agroben yavaayo so mu bumpimpi akalulu singa kali ka sharia nga wo sharia lo kuba sharia lo lwaki bajogera kwino sharia ekoba nti omuntu wabanga aibye the original sharia bamutema ku mukono so izya byakwetolola sharia eri direct so you can't singa bya direct mukubala wandi we namba 2 iwe be isatu era nandi we namba 3 kuba nkobere factor dange aye eyali namba ndati ne yandibayire akaloksa you know nze mbona abantu ngakati muyanga toida kufuga kubanga oyogera mazima I observed this election but at northwest yes ngani yalangirwa obabe northwest yes awaikiriza muzee yalia yes you know why muzee yakuba minister muzee yakuba guma akalulu akamukuba atya abantu bastardinga gume engiri jabaira wangula mu akalulu bategera watola akalu aka amazima akobuyayi n'akayibika agayitira bamutayiza so batayiza agava akalungi bamulekerawo agava kagema mu gayita kubagemawo era ndikusasira ida abantu bendi kulira ke bali mu bintu what called petition at called what you know pose iweyo bamalo julira zene baza katonda nze natayo petition tidiko yachi obaire wakusatu what a petition ngandi bakusome ngati Simon Muyanga taya 00 andi basoma Simon Muyanga taya 0 filingo tayo petition lwaki obomalira abantu ebiseera there was no cause to do that so abantu baifendoza nze mkulozo kwange niwe babulamu you know ifa basoma Bible yekoba nti bwolimala okunyaga nawe ne bakunyaga Bible yandika I need to look for that verse bwe bangeri ya GD verse eyo kwimwa basoma bulungi Bible mujimpereze the Bible reads and says bwolimala okunyaga nawe ne bakunyaga so ndoza nawaikoke kuluno yako bati obo mazo okutunago tunaze twena buti katukunage it was time for change ngera nabi waife bona bwemba kuba abantu be waife mubula mu county benda ino okulimbibwa nze bwe twamala akalulu nga bamaze akalulu basoka begemya bakubati akalulu kano Muyanga na tukubisa yabere project ya abwire
mbonze najja kugayita ku bwire ayi nga bali kwerabira nti project gye bali kwogerako ne constituency Mwenva Igombera Mwenva Agrobene yasinga mbe nkaenda kubuuza umane empinani yaliya awo yaliya musharia yaliya Brenda yaliya namukuta yaliya Brenda yaliya Kalulu because balabandi be yali nabo honestly speaking bona bayina ekizibu ng'ekyange tibatuuka awandi okulonda kwatuuka ng'ebitundu ebindi tibatuukanga mu kubaba okutambuza akalu mu byalo 1500 kinana na mwenda 500 and 98 villages almost 600 yes abaana bana abaide okwesimba abawala bato bakalikola business loko nedivaamu ki sente ebula moja abantu abaliyo baavu toyinza kubotina nali ku sponsoringa nga jakuwa sente diswika milioni 10 obulenzirenze bwona obuliyo obubakwana ko bakozesa ko obusaada n'obwo butyo era odakula oti ono ayenda kyeyamaani ono mukakagoda ono kojja takanana nga yena gwe bali kukoba ati gwayenda okusoloza milioni 10 giba myezi ene egy'omusalo oyaza bwajja kusponsoringa nga yena ayemerera obulenzirenzi bwe bakwana bwena bodanga busaada butyo bunawule nibaka kuwa omutwalo kajja kulangira oyo tasobola kalluwako so Brenda first of all yakolesa power of incumbents abaira aliyo ate Brenda kule yafuna obululuka maala nakyogera ku wano kule yafuna obululu emitwalo 3 na 8 na 4 kalenga nibwo abanga mu kisanda kinayonone ku obululuka 8 asigaza emitwalo 3 era yabakuba kagoda yali ati kagoda yali ku 5 bya kagoda ni ibanda mukubona mukamsharia tyabijjamu ino bati mu sheria kagoda yawangula good tiro akuba akoze bulungi oba mwenda aye mukwano gwange Wycliffe nanti yali timu gume Wycliffe ibanda awuni we twatandikira okugwa timu gume eri mugume eri mu ibanda eri mu Lubogo Kenneth na Groben yali eri mu Agroben iwe wali oli kutagala mu wagati tidi wa kutagala oliwa tidi kutagala I have always been straightforward azira bwongo tankulembera I don't respect both of them they are useless upstairs enkande birinfu none of them has a head to lead me none of them can lead me mbondi mu kampo ya gundi I can only be nsobola kuba mu kampo ya Ibanda wemba ninzo omukulembeze wayo obo kuba mu kampo ya Kagoda nga nizigo wayo omukulembeze none of the two idiots can lead him you can't say you can't refer to them as idiots ekyo kigambo kimenewo sebo abasaada baba bagundi babiri abo bemereire zirasobola kunkulembera kubanga wazira mu mpalina political camp bula monji etyama kutesa byabufuzi okulako okutyama okuiba akalulu okutyama okutunda emirimu okutyama okuwalantana okutyama okuyigagana Ibanda bwatyama ayenda kumalawo Kagoda ayinga abakibina kira kya NRM abakagoda bwe batyama benda kumalawo Ibanda but they belong the same party of the NRM